Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi ke usijoine, cindezela ibutton usubscribe bese ke ulindela indaba zeKaizer Chiefs. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uErnest Middendorp sekamvikelile yena ke lona ke ongumgadli wakhe uKhama Billiat ovela lapha ke ezweni laseZimbabwe. uBilliat ke sekagxekwe abalandeli abaningi ngenxa yokuthi ke iperformance yakhe yango 2019-2020 season akuyona lena ke abalandeli ebebayilindele kuyena ke lo mdlali. Kodwa ke uMiddendorp uthi uyakholela ukuthi ke uBilliat uzokwazi ukuthi ke ayibuyise iperformance yakhe lena ke abalandeli bebhola abamazi ngayo. Kanti ke mawubheka ke eqemjini layo ke iKaizer Chiefs abadlali abakwazile ukuthi ke kule season bashaye amagoli yena ke uSamir Nurkovic, uLeonardo Castro, uLebang Manyama, uEric Matho kanye ke naye ke umdlali uDaniel Cardoso. uKhama Billiat wakwazi ukuthi ke awine yona ke indebe yokuba umdlali ovelele ngesizini ka2016 wajoina lona ke iqembu leKaizer Chiefs ngonyaka ka2018.